Chamanikab Jehova, kongoi mising kitochok eng saitab korake. Kimoche kemwochi kongoi Jehova nekokoribech eng wikit komugul ako konetech koek inendet mwalimuiyot nekokonetech kekas eng ng'oliot. Ako nguno kemite kibagenge eng yu betutab rani kemi lesson 11 kinetigei eng kitabutab Joshua ako kekere kele eng yu ketindoi kiboitinik ko ki4 ko amoche simakitestai asome kebe taitab Jehova kesa asiketou kibagenge. Ongesa. Jehova nesobe koigeny. Kiwekun kongoi Baba amu inye nebo kamuget. Kongoi amu kaikonech kamuget keng'etye anan ko kakeit betut eng saishek ole kimite. Jehova kakisom itebi kobotech. Inye nekoinetech akesome inetech. Ngwek inyendet sikenai ako Jehova inetech mising akot kenai akobo chomyeng'ung neitinyenech asikobit kecham biikab kokwet anan ko chito nekimenye tuwai. Jehova inetech boisie mwalimuinik ako kot kosik ikochi akichek kokas asikobit kewekchingei Jehova. Kongoi mising kilosun ak kitorori kaineng'ung, kainetab Jesu ne Yetindenyo. Amen. Kongoi mising ako kararan netya kemite kibagenge kokeny. Eng yu ketinye kiboitinik kuyo kamwa ale mite Pastor Nyalile, komite Pastor Ng'etich, akomite Evelyn Tarus, kwane ko Lilian Maswai. Eng biik chetomo kokerech betut age ko mamite Arap Maru, abwoti ale nekit sikowek. Ko kongoi mising. Eng yutok ketindoi lesson nebo 11 nelen eng metinyi neking'olole kolen meng'otet eng emet. Ko kemeche sikinetkei amu kimeng'ishei tugul eng emet. Kemeche kinetkei abwoti ale eng lesson initok kemite kitabutab Joshua. Kesomani kitabutab Joshua 22 ak Efesoek 6 koitet 7, Johana 7 koitet 24, koitosiek 25 ak kalewenoik 15 koitet 1 ak Petro netai 3 koitet 8 akoi 9. Ko kenyorchini ng'alek chekeng'ololi ak chekitesyini ko abwoti ale asome ale obwa kekas ng'oliondoni kibagenge ak chitugul icheng Bible neng'ung'et sikobit yekisomani iweny akinye iker ile mwoe nee Bible. Ko ngomite akot gogo ong'ololji akot gogo ocheng Bible sosomonji. Ko kongoi mising kimeche kemwa kongoi eng biik chekasik cheko eng wikit nekokosirto eng lesson nekokinetkei ko kokiker kele biik chechang kokomwa kongoi. Ketinye kongoi mising amu akweket cheiyoptoi koit biik alak amu chetomo kokas komwochini ketindoi yomite tuyet anan yokotuye ak biik alak ilechi kikas ng'oliondoni ngoek oret agenge neking'olole sikobit konai ako yani kiyopchi choronok chetindoi eng simeng'ung sikobit konai biik alake. Ko kesome amu noto ng'oliondoni techech achek kemeche kotech chitugul asikobit kenai chomyetab Jehova. Ara eng yotok ameche kesomane ng'oliot nebo metit nebo rani nekinyorchini kitabutab kalewenoik 15 koitet 1. Kale istoi walunet netala neregek ako ing'eti ng'oliot neng'wan neregek. Aketyini kokeny sikobit keelewankei. Kale istoi walunet netala neregek ako ing'eti ng'oliot neng'wan neregek. Abwoti ale chitugul neikose ng'oliondoni inget kewol ng'oliot netala ak ingen chito neng'ololi anan ko inye neing'ololi iwolu ng'oliot nebo neregek ko kenerech. Inget
ile walunet netala oelewanigei. Lakini abwoti ale eng emet nekimenye tugul komi ng'atutiet, mi mbaret nekemenye tugul. Ako eng emet age tugul kisub ng'atutiet sikobit keelewangei anan ko kekoshine. Ngomakikoshine kebendi kotini. Ak ngomakikoshine ikere ile kobaregei biik. Ngomakikoshine koite kebeshe ng'oliotab Jehovah nekakilen kimwae komatokoit ole kamakat koitita. Ko ara nguno sikenyoru kibagenge ko kakinyorune kotepto ano. Kemeche amu kikisir kitabut eng biikab lagokab Israel. Ko kiyaak tuguk sikoek kabarunoik eng icheket. Ko kikisir eng achek sikokonech kabarunet ako kinetegei. Kemeche keker kele kingomeng'is eng koret amu kokeker kele kikobwa lagokab Israel komut Jehovah kong'ete Egypt akoi kobun ong'atet komandae beek chekimong'une en araraita nebirir komandae oinetab Jordan. Ko kimut Jehovah tugul akomuti kikochi Jehovah akot Joshua ak Aaron akot Caleb koitita kakonyor mbarenik chekitindoi. Kemeche sikeelewan kele kitepto ano ang achek keteptoi ano amu kimite ko biik chekimi kibagenge komuti Jehovah. Kalya sikobesio. Kemeche sikenai yotok ak kemite kitabutab Joshua ne 22. Ko nguno kekere kele kaimukoksei kesirgei. Ko siretabgei ko kaitundaita ano. Ko kabwone bichu ko kot agenge. Akot eng konyo ko gaa. Ko mi baba, mi mama ak lagok. Kalya sikesirgei ako ki kot agenge. Kalya sikesirgei ko ki biikab kokwet. Kalya sikesirgei ko kimi kanisa. Kot koyach chito age kole ngacheng kanisenyu kole ake mawendi. Asoe Jehovah ngalen Jehovah ko agenge koso kotebe. Tos unotok magutietab Jehovah. Abwoti ale unotok. Ko ikere ile kakimwaiwech kele neregek kong'eti kito neng'wan. Kot kong'wanit kito nemwoe chito nin anan koyai chito nin anan koek inyendet nekeyai kito nekang'wan. Tos mitei chi nemoche koteshi amakibe Jumambili akomeche ale sateshi ale kisub lagokab Israel kokibun yebono asikeng'alale yotok. Ngap ko kakobit tiyet anan ko kakimoye kiy anan ko kemusmus amune sikwa chito kiy. Ko ngibitebe tatyo kowirun ng'oliot neng'wan ko ngap kowiru biik ng'oliot ne kere kotindenyekei chito. Ibikose kalalanen maat ile kaneni. Ko ngong'alal akine kowol mutyo kole oye mutyo chebeiyo kamo kounot. Ikere korektoi muguleldo ak ilokoi kiy nekarektoi eng oinin age koketin mokto ile kaneni. Katebe kamateb koyait lakini ngaiwolwo nekakoyait. Ko nguno koi kikong'ete age kotebiso mi boiyot bikoi kotebche sikolechin nebo werit oye kalya tuga ngotomo keyot kalya tuga akoi kolechin alen awo tinga sinyakwong'chi kosis boiyot lenot ho akoi olimbo sanda kole owolwon nemalugui sese. Ko ngap kobit kit age ne kitoitos ngo boiyot ak chepyoset ngo kane akot ing kaniset ko kit nekararan ko ngap akine ko pee ole ketebte. Ngiteb akinye eng koming'inetab gei kowolun chito kole oye anum kamo kounoto man. Ko ngibiteb kokeny ui ake nyita kolenin kaneni akinye kole sinot kalen saloto nyitebena ing'etin ibalas ong'ong'on ilya ko pee netai ole ketebte inyendet. Ko ngyo ketebenen akiche kit nekakiteb akot manachi ngot ko katalit ilechini oye kamo kounot kochuruktoi kiy nekakotemeleng mokto asikobit ketebi nekararan. Mising amu kanisetab Jehovah ko kikikurech. Ko yekikuret akas kurset ko kamaikas amu keborye borionik. Ako alechin anyun oye chebanum
kakikurin mi chi nekakurin makini maikas amu keuni tuguk ayabun anyun kursonotok ile oo kamakas kera kale ne kolache kalobwau tuwai ngong'eto kebendi keng'ololioti kochirista keldanyu atyechin kokoi ketoi eng yuto sikebirgei kokeny kokoi iweksei ilen kobet kaneni angelen kekuro lakini kakoek shida tos imete iweke ilen kobet kanisanata na ile kurset ko ka kurset ne kakurso chito age koyabun kityo chichi ko ngobe koto oriepkei eng oret obendi tuwai bokose kit nekamwoe chit kai kokon koi ketoiye alechini raja oyie kamo kou notok akoi ama mayai koyait mutyo kamakosa lakini ngebe kekas ng'oliot nekatinye chichi sikeweke ngotokomi ng'ala chekeng'olole komanyekeng'alale koi ngap konyitak sobondong'ung kotiutye kurset nekakikurchin imete kaniset anan imete kayanet ko kamoche koboisie setani yutok asikobit komasin imete borotet nekiakiyosieun na ile kakiyosiechi borotet Israel ko kamach kobit tiyet ak toiyet ing yu kot kebargei ing yu ichegei kamatakomuch bunyot komuchech ko kikit agenge komoche kokol tiyet eng kwenunyo sikebargei eng yo keborboritu keeku che rahisi anyun nyokwam tiong'ik chun ko ongenai kele tiyet ak toiyet ko nekonu setani siketoiye ko yekaketoiye keamgei akutan echegei ko yakeamgei akutan konyumnyumit nyokotarech bunyot kowong chekang'et. Kongoi, kongoi. Pastor Nyalilege. Wei kamache atesin kangisoman ing kitabutab Kalewenoik 15 ko katyem aker eng orit kale istoi walunet netala neregek ko ng'olyo nekale istoi walunet nekararan ko ingen ile biik chekimeng'ishei tugul komakingenkei komie matingot biik chebo kot agenge chetupchosiek chepkametishek komakingenkei komie mi ki nekekure lekikitekta chitugul personality tindoi chitugul atebet neter ak age koi mi chito age nemwoe kolen netala naturally ngisis ak kekerei kokere kole kikotalaini ipkoberberit amu iyoni ki age tugul komi age anyun ako kale ing'eti ng'oliot neng'wan neregek ketindoi biik cheing'eti ng'alek chemami tojin kabisa ibinerech anan komas ng'alek ngibisise ile kamwaita ano nyi yani ibibwa nebo oeng akitoben kakele nenye kai tiketyi ng'olioret kai amu kitindoi biik cheu chot mi biik chetoloen kabisa chematindoi ng'al akikong'et chun kere kole toloen ko kikonerekyi kole berber akikoek kabusan amu isubi kityo morondut nebo ki age tugul nekiyoe mawaleu ako mawaleu ko amu kikesaskei kunotok na ile kimeng'ishei ak biik korok chemakingen mi biik chetoek chekibunu aldai nyokobwa Uasin Gishu ko kibunu alake Kitale anan ko kibunu alake Kony mising korok ko biik chomenye town chebo town ko kikibwa boisionik mengen ano mile nebunu Kosobo anan nebunu Kapkogo kou ne ko ngonyotuiye tugul akosa kanisa na kisoe komang'u mboriet nenyigis ne amu mengen is ile kiune ano matiko ki kanisa tugul kisomoni Bible ki Christianic lakini mengen atebetab ano kergei nguno katebone lagokab Israel kokangalal Jehova kole itolaitu netya nemeng'eme age kokeny ako ing'ololdoi ano eng ng'alaekuk simeng'et neregek ing chito age so nguno nyolu kole akoi inde mokto ng'urotwet sirib ng'alek chimwoe eng kelyepta amu ing'eti maat nemoitise tia biik chekikong'et maat nemakotise eng kanisa
Kot kolal kaniset tap kile ngekere kingeti ngongalecho kai anga kineti boyotab kanisa anan ko dikoni anan ko pastayat. Nguno kalal kaniset akopcha ak biik komong grupishek. Mutangile ndiker kaniset ko kwono kaniset. Mi kapsa chito ne komwa ngalek kole ikere kongete mwaetab chepyosok kole king ikwongi ni kan mwoe kalya ka maker kutit mamwa kalya masis. Ko ni ngororie komi chmaroritos. Ingel galen kiker bin kanisa mi cheroritos cheungani mukono komi chesistos. Ko no sise sorona mongolol ngalek chechang kotangalal kolale mat. So getindoi biik cheu choto oroni bororietab Israel tupcho bichu bororiet agenge aka koit kakekochi mbarenik yeteke mi kimnene keba ketoret alak sitinye kekosoti ing kanetisienyo ngobirwek Jehova. Kongoi missing ako kikere kora akot kele akot ngap kasi ikere ile ngomong'ololchin anan biik kutit agenge ng'alyo nekemwa ale kakemwa ne pasta ngu kamaelewani akoni nafasi ikono ng'ololwo eng ikono ile kakamwa kouni ale kakamaker kakabwat kouni iker ile kekimismat ko meche kiro kele lagokab Israel kokilyo sikong'et mat ako kot agenge. Ko eng Joshua 22 koitet 1-8 abwoti akot korok netai abwoti ale kaking'alal akot pasta Ng'etich sikeit yu ko kikobwa lagokab Israel meche kolanda bitonin komut Aaron kolandae Jordan. Ko kabit mbaret nekakipchei sikonyor kap Ruben ak kap Gad ak nusu chebo kap Manase chekong'et eng bitonin. Kilya pasta sikong'et eng bitonin kikatepton. Bichu ko kiba tuga ak akwatishek ko roroktaninda ba bitonin bitonindanin ko kichang suswek ing tulondokab Gilead. Koker bichu kole ango kororon ing ngororek bitonitoni amu mi ketik ako mitei sokek ako mi suswek. Koker kolechi Musa oye ngenamchi yuto ngakere maten kelanda Jordan ini obanyaban bitonin kenyaban bitonin ngalen tokokandan tugul. Koyan as nguno Musa kole motau anyun mbewet ongen tabut nekibit olikinye kolecha acha kimetoi kiteche bikosiek ak ketekyi korik lagokyok as atya kebe tugul kerat kindo ipkeai luget kotko nyakakeb konyaban biik tugul ing bitonin ak kepchechi mbarenik kewek achek nyikemeny bitoni amu punchinech borotet ing bitoni. Kolech Musa oyosias kolen kotoyosie kunotok ondoe lugoni ak ipowai luget ing bitonin kotkote konyor chitugul mbarenyi ak borotenyi akoweke nyomeng'isie ngoli kososo koyonchin kunotok ko kirib iman bichu ng'olyo nekikamwochi Musa abwoti ale mesiasoman eng yo boin kanyoru yu Joshua 22 kokaichobokei awe yoto. So kongoi missing amu kaikonech ile amune sikobit kotebi eng kimasi ako bendi kelondo kimakat kele kolanda bitonin. Ko ikere ile bichu kakonyabanjigei mbaret mongen anyun mesimwa pasta koi baadaye ile kibo iman konyabanjigei anan kitekeni kekochi mbaret kele choroni neng'ung'et amu amache soker en batetab pasta Nyalile ko kimite plan ole kikakepanganda Jehova ak Musa ole konyorundoito mbaret chitugul amu imuchi kolage ameche un kotokoi karab koi komakingen kele wendi ano ng'o. Koi eng yu anyun Joshua 22 koitet 1-8 kale kikur anyun Joshua biikab Ruben ak chebo kap Gad ak kebebertab bororietab Manase akolenji ichek kiorib tuguk tugul chekikang'ata ak Musa otwogindetab Jehova ak kiokas kutinyu eng tugul chekiang'ata maobakakte tupchosiekwok eng betusiechu chechang akoi betuni
ako kiorib kayamisetab ng'atutietab Jehova ak kamuktaindeng'wong kakokochi Jehova kamuktaindeng'wong tupchosiekwok kamuget nguno kou ye kikamwochi. Kowechgei anyun nguno akobe emaisiekwok akoi emet nekibunjot nekikonok Musa otwogindetab Jehova eng Jordan bitonin. Ako oribgei mising koyai kayamisutiet ak ng'atutiet cheking'atak Musa otwogindetab Jehova, kocham Jehova kamuktaindeng'wong akobendate ortinwekchik tugul akorib ng'atutikchik akonamgei ak inendet akot inendet eng muguleldong'wong tugul ak sobonwekwak tugul. Koberur anyun Joshua ichek akolenji koba akiba emaisiekwak. Kikakokochi Musa kebebertab bororietab Manasseh borotet eng Basan, akikochi Joshua kebeberta age nebo bororionoto borotet eng kwenutab tupchosiekwak eng Jordan bitonin ole tokchingei cherongo. Ak kingomache Joshua komwochi ichek koba emaisiekwak koberur ak kong'ololchi kolenji owechgei emaisiekwak magornotet neo ak tuga chechang ak fedha ak dhahabu ak sukunoik ak karik ak ngoroik chechang mising. Obchei barunenchuto kibo bunekwok koboto tupchosiekwak. Kekas eng yu ale sotesoman eng yoto ikere ile chang tuguk chekamwa Joshua kong'ololchin lagokab Jan, kap Gad ak Reuben ak kap nusu chebo kap Manasseh. Kale kikotebi eng yu kenyisiek chechang, abwoti ale kikere akot eng kurgotik alak eng yo chelen kimitei kenyisiek chekakosir kenyisiek 5 yetab kingele kakilanda bitonin. Kakikochi koret eng kong'asis akelandae keba cherongo kelandae Jordan. Kokinde kuyo kakamwa Pastor kondo asikobit kebargei akonyor koret chetupcho. Kakoit anyun kakonyor chitugul, nekit kapchitugul kakonyor ole menyei. Kokait anyun kowekis. Kokileji kakileji koba koleji Joshua oweke pchei boisiet kou yekikamwoiwo Musa ako pchei kosulda kounoto. Ikere ile bichu kokiyai iman, kikongei, kimeto lagokwak, kimeto tugwak chekaita chekikale kiribe tuga akonyokole kamach kowekis kekochi kowek. Ko yemeche kowek kekochi Joshua kayamiset amu kingen Joshua kole mara komatatun kotuiyo anan koba bichu ipkotoi ole teptoi kotkoboen koek biikab bitonin komakokergei ak lagokab bitonin. Abwoti akot ki olekinye kikilen kere kabanim kiiben koret kilyacho ako kitupcho tugul. Ikere ile kangoba biik alak koba Kitale kong'et alake chebo Nandi kotoigei kopcheokis. Abwoti kongabwat asomani ale kiwalaksei kounoto sine amu achek chekikebe emotinwek chebo sang konekit komakekergei ak biik chebo gaa anan unoto ngot keutie ng'oliot netindoi kayamiset kou nguno kamwochi Joshua lagokab Israel. Ikere ile ketou kepcheake polepole kotko makekere. Ko kito nekikere eng yu ko chomyet. Kalech
ocham Jehova neng'wong'et en Joshua 22 koitet 5 ocham Jehova ko netai ngitinye chomyet nechome Jehova komatiny delande anan iwe ano komagoi obesye amu tindoi konin Jehova chomyet akinai Jehova akonetin ole iteche anan tuguk cheng'ololi magoi walu ng'oliot neng'wan amu ngot itindoi chomyetab Jehova eng oriting'ung. Ako nebo oeng kalech obendate ortinwekyik 22 koitet 5 ko yu kalechi ako oripkei mising oyai kayomisutikab ng'atutiet cheking'ata Musa otwogindetab Jehova ocham Jehova kamuktaindeng'wong netai akobendate ortinwekyik tugul. So kebendat ortinwekab Jehova kokelya abwoti ale iwendote ortinwekab Jehova ko isoman ng'oliotab Jehova omitab Jehova akokonin iboisiechi akatakemwa kele tos chito nekikurin ko kamoko chito nekobendi tuwai kikure Jehova kokonech boisiet. Atyo nebo somok kale kerib ng'atutikyik kale orib ng'atutikyik eng yoitetab 5 kora ng'atutikyik akonamgei ak inendet oot inendet eng mugulelwekwok tugul ak sobondeng'wong tugul. Abwoti ale kinyorchini kora kitabutab Zaburi ale nekimwoe Daudi kole yani aote Jehova eng muguleldonyu age tugul. Ko ngot iyoe muguleldong'ung kobo ikochini Jehova kiy age tugul neyoe ing'ololchini Jehova asikobit kondoun kokonech noton nematoutye chepkameting'ung anan chicho kelen ile kimi kanisa mengen akot ile kikisikyin ano anan kibunu ano oret ano ing'ololchini amu ingen ile Jehova neng'ololi maanet. Nebo ang'wan kalech inendet eng mugulelwokwak tugul kilen eng Kingereza to hold fast yani kenam inendet no kale onamgei ak inendet akoot inendet. Nebo mut ko keot inendet neiote Jehova meote chito. Yochini Jehova yochini chepkameting'ung nekeyochi ilelde kami Jehova kotoch ine. Aachini amu kale kakono Jehova kamuget aalchi amu kaachi ile ngomamwa akot kongoi koachini amut kiachini mamuchi keutye ile Jehova nekikonin kamuget. Eng Kingereza kelen you have a high calling. A high calling ko iker isirtoe chichotok sikobit menerech sikobit kamuget ikonu yani konunetabgei neu kikere lagokab Israel cho kibo bitonin kikonkei kenyisiek 5 nyokotoreti tupcho akoi tun kelechi obanyo. Tos mi mwalimuinik koteshi king yotok sikeatany mwalimu nerube. Ko amu wendi sait atoche mwalimu nerube. Kongoi mising Lilian. Kongoi akwek tugul cho kitesetai kenetigei ng'alechu. Kaimwoiwech komie akobo pcheetab mbaret tuguk chekomong eng tupchosiek. Ko ing kapchi age tugul ngeba kenyaban mbaret anan keal mbaret kochenge chito mbaret nekararan anan komasta nekere kele oyie akwai ako kararan nekimuchi kebat akebae tuga akenyor amitwogik chekikole. Kakokongei bororiet kingisoman Lilian eng Joshua 22 amu asubi ng'alek chekaimwa. Koit agenge koitetab 8 kokiker Joshua komwochin bororiosiek 2 ak kebebertab Manasse. Kamwochi kap Ruben che murenik chebo boriet ak luget akomwochi kap Gad kolechi botoret cheotupche eng bitonin.
ko kingoba bichu kometo kwonyikwak ak kometo tugukwak ak mbarenikwak chekiemaishekwak ak kotoret chetupcho eng kenyisiek 6 and 7 chekiba kotoret eng Cherongo. Ko kikaketoret ngole jiun chetupcho eng Cherongo ko kiterteris bichu. Eng kenyisiek 6 7 kochang kenyisiek cho melen kenyisiek chengering. Ye kaimeto lagok ko lakwet nekingimetoi kobo kenyit netai kotun ngiweksei kobo kenyisiek 6 anan ko kenyisiek 7. Ko chito nekibo kenyisiek 7 ko kakotesak kenyisiek 7 akakoet. Nguno eng yu kakiker bororiet eng amu kisomani 9 akoi koitetab 20 eng Joshua. Ye kakonyapan lagokab Israel emet ak kakelul emet, komi lulenik chekikakilul ko kakiba boriet ak bororiet amu bororiet tugul nebo Israel ko kaba tugul Cherongo. Ko kikab Dan, Gad ak Ruben ak Manase ko kimi kongasis. Tekekere mapit nanyuno, matagu mapit na komie. Ko kimitei chebo kongasis, kimi chebo Murat Katam, Murat Tai ak Cherongo. Ko eng kwen ko kimitei bororietab Kaplawi lekikakitech kapkorosut lekisoe sikobit komut icheket ak koberur icheket. Ko kingotestai lagochu kapketoret chekitupcho ngulin ko makakobek luget ak kakobek boriet kuis melen wendi keny luget itei koit komuny luget. Ak kakebar tuguk eng emet age kekere kewek gaa lekikibunu. Ko kait anyun kong'ololi Joshua bichutok chekinyanyu kotoret kap Ruben chekaba luget ak chetupcho kap Gad ak bororietab Manase. Kolech owege akobe mbareng'wong nekimi kongasis. Eng bandang'wong nobendi kongasis koboru kele boisiet nowendi kokabotuiye ak bikwok. Ko mbanda kobendi kokakomwochi Joshua kole kikonech kaamiset Musa olekinye akobo mbarani. Ak kingakokono Musa kaamiset kolech oweksei ako mbareng'wong nin. Kingokas chetupcho amu koi atindiot, kamameche aib atindiot kokoit. Ingen ile taboiboen chun kole kaketerter. Kole Joshua mobendi buch. Obendi ak tuguk chekikiborune ole Cherongo tugul. Kekonak tuga, kekonak dhahabu, kekonak fedha, kekonak sukunwet age tugul nekiokere ole kararan. Ak kelecho koiye kongoi chekitupche. Yobendi bobor eng kipkotesak tuga ak kiy age tugul nekonyoru. Ku kaberuretab kepchi tugul. Komeyan komawek. Ko ngoyoni kotokomi kimnene. Kakoyan kole bendi. Ipkoba chun ak ichetab kole ngokeri kole kekirone eng yun kikiker kaptesisho nekisoe. Ingenam koik kelondoi ak ipketech kaptesisho ngoli. Nekergei ak kaptesisho nebo Shilo nesoe bororietab Israel chun kang'et eng bitonin. Amu ikere nguno lagok 12 chebo Israel ko 2.5 ko kang'et 9.5 eng bitonin. Cherongo koba 2.5 bitonin kotuiyo map koek chun koek bororiet agenge konyitkei koek 3 chebo kap Ruben, kap Gad ak kap Manase. Ko ngimasi ko kakong'et 9. Ko ng'etunet nebo bichu kakong'et eng kimasi ko ng'ung'ungso amu ng'olyo neking'olole eng yu ko kang'unyng'unyet ak kakikyinet nekeng'et chekanyiketoreti nekatamwoe kongoi kolein angot korok kokikoibene tuguk chechang melen kiba buch kotoi kong'unyng'uny kotoi kokikyi.
ingen ile ingekikyi chito ikikyini chito kokaimwa lembech sikoyan biik lembechtang'ung akobo kit nekikikyi chichoto. Amu chi age tugul nekikokikyi chito kocheng'e chito ng'ung. Kangesoman 15 koit agenge eng kalewenoik komwoe akobo ng'elyepta. Kalya ng'elyepta ko ming'in ako kitikin lakini bele emet. Bute nganasok, bute korik, bute kaniset, bute biik chechang. Kong'et chetupcho nguno eng komasi akole kapkotech korok mising kangoba bichu iye ko tuguk chekoib ko koib ako kikochin sinye melen kakiibe buch kapkoit chun ip kole bichun ngetestai kero kito nekikoyei Jehova engebe kechop kaptisisho moten kakechop melen kisoe mokisa ngoi kabwatet eng kacheket netun koboru kole angami Jehova koboto chemi kongas cherongo komi Jehova koboto icheket chemi kongasis. Kongete kaptisisho melen kityo kisoe akoi kaptisisho neibwoti lagok chebo ibinda age akoi tun ibinda age simawalaki. En bitonin nguno komi kimasin kokamwoiwech ng'wonindo nebo kakikyinet chebo tupchoshek akobo tuguk chekaai kolit. Ako matakotebe Joshua kolech amu ismelenge makosa lagochu koba kotech kaptisisho. Kile kityo ketech kaptisisho nekergei ak nimbo cherongo ak lagok chok bororienyo sikobit kebwate kamuktoindet melen kisoe amu tukomi Shilonin nekesoe Jehova. Ko eng kabwatetunwa ko kitang'alale nekikuitoskei akenai kele oye ngakoikeni kobit kit nemakikuyo kenyu akobit lembeita. Kongikobit lembeita kolal maat. Kongalal maat ko maat nelolei kolole maat nebo kakikyinet nekekikyin chun kele kekwai lelutiet. Kokanyo komwoiwech eng yu kele eng nyumnyum eng kit nemie kewal koek yeityo. Kergei nguno kin kang'et mushrik age kole oye kwaal mbaret. Kwaal mbaret eng nyumba Bomet. Akamang'une ole Kipkelion eng Kericho. Kole kwanyoru mbaret eng nyumba Sikor. Ako Sikor yun komi kaniset. Kong'et nemi yu kole acha ingen ile kowo amu kosasech anan kowo amu makeregei ak kanum. Lembeita kitikin ak agenge kongeti maat neo. Kotun kosube ng'olyot chito age akoi yuno kole kingocho chicho kong'ete Kipkelion akoi Sikor makararan. Chi neya ko lembechet akakekol kongeti maat akongeti boriet. Tiliochini kutuswekchok sikerib makeng'em chekitupche mising ko chekitupche eng Jeiso. Kristianik chok chebo kanisa chekisoe tugul akesomoni bukuit agenge. Luget neo nebitu eng biik ko chetupcho. Kap kosirgei chetupcho kotomakokotigei. Ako lekang'ete komong lembeita ak kakikyinet kobun chito agenge kolal maat koet kot kosirgei biik kotomakokoshindos. Angot ngiro nyoru sirutik chetililen inyoru angot Paulo kokakosirgei Paulo ak chekitupcho amu kakirwokyi age. Ite betusiek chekibo Jeiso kora kekikyi Jeiso kelech ame Jeiso amitwogik ak tagikab ashurut. Eng ng'alek chengeringen kane biomisio ak biik kele akot maiun eunek komwochi Yahudi kele uyen maiun ngot eunek. Yani kakikere eut koba maana kosir amitwogik chekiame. Kikenam tuguk chengeringen eng kachegei amu kakiker chito kesas, keker toget, keker itondo, keker leu, keker koinyi, kenam tuguchotok keng'eme chichotok aketau kemande kot kole chito sanyor kalyet ingowo ane kwalda mbaret chito yoto bo kokwet sikou.
kole lengom kauni bonyoru kalyet. Koto kitindoi chichoto ng'olyon nekiya ip koite undok ak ketoi buriet kora age neiboru kele anga eng sobenyo nekitindoi ko lazima kerib kutuswekyok sikobit kenyoru nyapanet nemie ak kemeng'ishe ak biik. Kou ye kakashamwa ale kitindoi biik chemakikergei achek tugul, kiter. Ko amu ole kikiter ko kikitektene Jehova. Mi biik cheng'ololdos mising, komi chesistos, komi chebo polotet, komi biik chemamage ng'al. Kolen kityo kalen ingen Mungu tai. Kolen age ingen dono Mungu tai, komaak ni ak ni. Kimeche mpango ak plan. Ko ing chotok tugul kinyokoburu Jehova biik chetindoi talentaisiek cheter sikobit ketech kaniset. Notok ikase eng kitabutab Korindoik 12 ak kitabutab Romanik kele kiberure Jehova ketindoi talentaisiek cheter sikobit ketech kaniset ak kekimit. Ng'olyon notok eng yu ko ng'olyon nelen ngomakikuyegei kou maikuyogei lagokab Israel ak kong'alal kimni kejiljini konda tupchosiekyok amu makikuye tuguk chekayai. Bororietab Israel kanyokoba komasin kowek chetupcho kitakilen kongoi kiotoretech eng luget neo ak nguno kibe kalyet. Kongoi. Kongolechi Joshua kosindikisoni Joshua kolechi oruto kowek akobotuiyo ak kwonyikwok ak lagokwok eng beruto ko kikalyet nekikararan kikimeche konyalu komi kokuyet eng ng'alalet. Kilyochini betut nekakisirgei eng kanisa. Tos kinome rotwetab chok ak kebargei anan king'ololdosi kekuitosigei. Ko ng'olyon nenyigis eng yu kwacheket. Kito nekiyokis lagokab Israel koyookse rani. Tia luget neketindoi ra eng kanisa. Tia luget nemi kabanum nekikesirgei chetupcho akobo tuguk chengeringen chekitakikuitoskei ak keng'alal. Lowongyot. Tos mi chi netese ng'olyo? Katai kiboityo nerubei. Kongoi. Kakeker kele kakokongei bichuman ipkoba bitonin ipkwai luget kot konyor biik tugul borotetnywa akonyaban. Ne nekiakas inguno ko kakeker eng koitetab 9 akoi 20 kele kait kolechi Joshua kongoi eng boisiet nekinyoai kou ye kikowasiechi kiboitiot Musa. Ole kindoe lugoni kot konyaban chi tugul lugetnyi. Ko ngikakonyaban keweke. Kotiach anyun Joshua kolechi wekas iponyaban emet. Amu kikakimeto eng bitonin boisio ak chepyosok ak lagok ak biik cheng'ering. Ko nikakilechi oib anyun tuguk chekaonyaban eng oli ak ibopchei tupchosiek chekikong'et korib korik. Lakini luget neo kabisa ko kikanyoli. Moche sikopas ingomi kwenkwenuno kokalanda ko ainetab Jordan ko kichep ng'emerut nekikaebat kabisa. Nekingitonone bitoni kimakelondoi melen kiu tabarta no kile londoe tuga. Ki emet nekibalak kabisa. Na akot nguno sikuye yekure Dead Sea ko kibalak koek keringet nemi ng'ony ne kakile below the sea level. Yani ngeker nguno level nimbo Mombasa tewendi nguno bisir tulwetab Elgon ngimi Uganda bitonin ko kochortagei koloit kosir akot level ini kobo nyanja nebo Mombasa. Mi below the sea level. Kosip kelany kokeny keba bitonin keba masta age olin. Kolechigei lagokab Ruben ak Gad ak chukong'ering'en chukobo Manase chemi bitonin. Ang ng'etyo lagokyok kolen kole koba Israel ipkosa kele chacha mobotech makingeno. Omi oldo age emet age nemakingen ma Israel emono ng'wong'umi. Kolechigei hapana. Moche ketech kapkorosut nekergei ak nin mi Shiloh ketekyi bitoni. Makikoitoi anyun koroset lakini memorial kabwatutiet signature nekilen benderet agenge
benderet nemi olin ko nemi oli serikalit ko noto tugul kibotegei ak kebo usurun kotech anyun matanyo koyokas kole oye kakong'et tibikyok kimache ketech kiy yu nekibwote nimi oli situn kinete lagok ing oli kokase chu mi bitoni kele kap ketech kapkorosut ak bitonin kolechi kakiyome kasit kebeberta neng'olole ko nebo kwoeng kasi nelen kikwamech soet akile ngokwamin soet ko ngiker tany netui iloboti korok sibi kibimi ko anyun nyi atirisiet ile kateta ekai anan kane ko amu kikwame soet bichu ko ne nekiyaak amache keker eng kebeberta nebo bukuit iro koitetab 13 akoi 15 komwoe yoto kole akiyokto anyun lagokab Israel Binas weritab Eliasa tisindet neo kwa ole mi lagokab Ruben ak lagokab Gad ak kebebertab bororietab Manase sikoba emetab Gilead kimi koboto inendet paunik 10 paunitet agenge kobun kot age tugul nebo kwanisiek eng bororiet age tugul nebo bororiosiekab Israel ak age tugul ko ki neo eng kotab kwadanywa eng elibusiekab Israel akobwa anyun nelebi Ruben ak lagokab Gad ak kebebertab bororietab Manase eng emetab Gilead kong'ololji ichek kolenji kamwa kouni tuyet komugul nebo Jehova ne cholwokik koyochi kamuktoindetab Israel kotomas rani eng kasubet neosubi Jehova amu kaotekyigei kaptisisiet ongelelji Jehova rani tos maywei tengekto eng Beor koleji asinin ne koroi kanyotou kokeny kamayamech tengekto nekikiyai eng Baal Beor atkinye eng betusiekab Balaam kot koyok kwonyik chebo Amorik akong'et tengekto anan mayamech tengekto nekibo Akan nekitun konde utut kwenunyo kot kobelech maat kalya sotou rani koroi kounotok ngap kobit tiyet kokimusmus kiy ak amune sikwa chito kiy amu kikwamin soet nebo ikere kit akilachicha kikoit ngoliel ile kait koroito kinye kong'et chito koimbu kole bas kikoit tabu kemach kebar chubuch amakitebe kele ne koroi kakobwa kabisa kobok bororiosiek 9 ak nusu ngomi bitet yun kele kait korok anyun korok kole chito age ang'i ngomakanye ketebe akwe korok amu kaib kebar buch ngotko maunot ipketebe kole acha koyo komo kounoto bikyok kokilen kirwoi kelechigei ingot ko tun kitach lagokwok kolech makingenok amu emet age kabisa neter nguno ko chepngesut nekikibwane nono bo Rift Valley nenyone bitonin sichortegei olin silany anyun lekamonik si iwe tulwet komosin ko nguno ngele kapcheiyo komosi ak komosi kole kokilen kele apana ongetech kapkorosut neeku benderet nyo netun kinete lagok kele mi kapkorosut neuni kapkorosut nini ak kapkorosut ni koboru kole kibo Surum oye koyastagei anyun ngap Eneas kole oye kongoi bikyok kakele bas king'ete amu si ngot kochorgei Jehova kotun nyekemech ku atkinye ko amu notok ko ngap komi tuguk chekaka chito neobortosi tuwai kokanyokotebenen akomach koboryenin amu kikwame soet kakatoimwa pasta ile ngap komakikuitosi biik amu ole kikisikyin ak ole teptoi ak bitetab atebenyi mi chi nemirmirmet komi chi netala manoto negei pasta akot chito neingen komengen ile kang'etita ano kembouni ngap ko kakokibirgei lagat boiyot ak chepyoset telen ile chito ochame kole ne kitu gani kalyao amko kichoronoi kakong'et kipyang'in lagat anan ko moru anan ko kobirtogei age anan koitu chito kokochoronoi boiyot ak chepyoset ngomi kasi kewireniti nemalugui sese
ngoyo nyone ka ko im ne ngole ko toro bugis nya ko tiar busit kalio no ti kaga kiko ekshita ko nguno ngonyo jito isto je koro ile ko ta kiro ta nyun koro suko ile jo ya halia ko nguyo ko nyigisit kasirani ko tepton ko mirit chu kimi taon ngabo beso sirga kita naga yo tilatil ni barabara gile ni weni yo tilindai telen ni sir ten yo tilindai ngibi gele kane ni as kon gibi tu gai ko mama yot ko mirmiri ji itabuji mara moja kage ibu nerega kaksi nyinyik chika bauli ko bauli ko kajam kit nakam mabugoit akata imwa basta ile kolle wolunen ne tala ko gimisi nerega matinga ko tebenen chito ko ngomor kit neikose kakomach komwa kit neikose uyo kalandan ma ko ngisis kitigin kalo kibus tatya iwolchi ne kararan kochorgei akine korek okakokile akot ngo komi kalya emet sikong'em chito kole kolondoe mat chito mara moja yekamakomi nerekek ko walunet ne samis kong'eti nerekek ko walunet ne tala komatin komiten nerekek ko kimisi ongebe mutyo amu mengen amune nebo kawal chito koyait mengen ile kakatinye ng'okit nebo chiyos mengen ile chi nekakikesokori mengen ile ngo lakwa nekyake konyolili chi anan kosup chi mengen ile kakikeyochi ne chichi nekaiboti eng muguleldanyi kit nekikorat sikoi kityo ngo nebo let ko kanyeku nebo let irongchi tutikin kityo melen kachang sinye kokakonyi kombet nyombet ko inyendet neikostoi inyendet iyoku chebo tengekwokik chebo olin tugul olin amu nebo kotinye kityo kole bas ko ngolipukan ko inyendet nekeliponchini lakini ka nerekek chekibo kwan anan ko nerekek chekitabo kamet mising ko ngap kobit tiyet ak toiyet nebo tuguk chekiyaak eng kapchi mana chi kokikwai boyo kinea anan ko chepyoset kinea ko ngap komayome lakwet konerech kot kong'em kamet anan kowolchi kosamis amu tinye muguleldanyi surumbet nelen kiribot ngotebitu ko kakokonor nerekechatak sikoit chepyoset age nekergei ak kamet kole ane nekitoi kiyoi kinyalil ane kinye kimamuchi achub amu kisicho lakini kenu korkeni amu okergei olochi marindet tuwai nyekeyache kibonin kerongchin anan ko amu iboiyot kukwan ak tuguk chekiita nyokolacha matin kikisasai masasoni akinye bas anan korongchi lagok kole matin kikisasa komanyokosasoni kiasicheni kap komwoe chebo koroni kole I brought you to this world and I'll take you out of this world kale kiamutun kiasichin akamondoin kora kitukani ko ka yutok nekakoib chito nerekek chema kikokonor ipkoek mursi kararan biik kyok kimoi nerek akeng'ololchi sikobek ambuch irongchini biich chekamokochot ngap iywei irongchi nebo kapkasi amu ingen ile kibutono inam choto iteshi chebo kapkasi konor inam chekobo kanisa irin chekobo gaa iteshi lang chebo bororiet iteshi ngipkomi kanisa kole chito kitukani mo lipana msiara ngyo nini ngopet irongchi pastayat akimande ile koker kipsengwet nini ngotoko otie bolik marokyo ko kakenam nerek chekiibu ing olelo nyitutung'e chi nekamokono tun kakobiro kilechi oye kwamwa chengwonen mongen ale amune kiamwa tugun alak cheatolen kakaiumate akiumate lakini kaikai kicham kelen kimoi makarkar yani kitoreti sikotiakak maratak komu iste kit age tugul noto amune kale Jeiso mat koimen chi nerekekwok mat kororokto asis kotoinerechi ko ka wendi sikoratak koroi kong'eratak koui kitang'et Kipriang'it kitakityorchi maat kibritit ole kibeta lagokab Israel kipkal nemie ko king'omit Pineas ak boisiecho kole ongebe korok ketebe oi kakochobok karit nekit koek tayari ako mi biik chelen kitukani mamuchi
ya ole kinchecham kokolkol boisiek ko kingoit boiyot nyokobire chepyosok tugul kong'ete nekakalel akoi chun tugul. Komutai ngong'et matatet kong'ete chepyosok chu kobireni kole kotomo nyekebirech anyun itete ikose maat akinye korok kebirni amu mait ni ngele si koi kakobit makoset nyekebirech buch kolen chito acha kikibar chukije atkinye monye kebiro rani buch ngebe ketingting chuto chu sikimuny kimuny kolejas Phineas kany anyun korok kidogo ngekas unotok eng kaniset ingotoretech Jehova asikobit kimuch kenai ole kibetoi ne nekiwol anyun lagokab Ruben ak Gad nekitoret kokimis ng'olyondoni koitetab 21 ak kebeberta nebo kosomok kasi 22 koite 21 kang yo kakoba tisindet neo Phineas weritab Aaron ak boisiek kowal ne chun kowal anyun lagokab Ruben ak lagokab Gad ak kebebertab bororietab Manase kong'ololchi kandoikab elibushekab Israel kolenji ingen Jehova kamuktoindet nebo cheptalelisiek tugul, Jehova kamuktoindet nebo cheptalelisiek tugul ak takonai Israel akine ngot ko eng ng'olset anan ko eng kachililutiet nekikilchililchi Jehova. To ngot kounoto mosarwech akot akichek rani. Ako ketekyigei kaptisisiet kemaste eng kasubet nekisubi Jehova. Anan ngot kemoche kikoitoe kokochinet nekibelei. Anan ngot ko kokochinetab busiek anan ko ngot ko kikoitoe korosekab kokochinoik chebo kalyet anan ko ngot keaktochi Jehova ne inegei anan ngot ko kikiyai kiy eng ribetab kei akobo kiy kele manachi ngot ko tun ng'ololchin lagokwok ak lagokyok eng betusiek chebwone kole oting'egei ne ak Jehova kamuktoindetab Israel. Amu kiya Jehova Jordan koek kiwotenyo ak okwek ko lagokab Ruben ak lagokab Gad ak kebeberta amu ting'egei kebeber eng Jehova. Omang'une emetab Misri eng kotab otwog'natet. Kaja akatilde. Koyai anyun lagokyok kobakakta kaiweisiet nekiiwei Jehova. Noto anyun kokimwa kele ongechobokee ketekyi kaptisisiet nemobo kokochinoik chekibelei anan ko tiseiwek ako sikobit koek baornatet eng kwenunyo achek ak okwek ak kwenutab ibinwek chebitu eng let eng achek asikobit keyai boisietab Jehova eng tainyo eng kokochinoik chekibelei ak eng tiseiwek ak kokochinoik chebo kalyet. Kowal anyun bichun kole oye bikyok tokongoi amu kaobwa. Kakimwa anyun kele ingot ko kokiyai kiy eng kelelnot ak kemasten Jehova komatuchech akot akichek amu kokakebistoe Jehova ako ngochube Jehova ak keng'etye ipkesin indet. Lakini komokounot bikyok. Kokiker kele ngokorom chemng'esuni ndun betut age lechi lagokyok motinye kebeber amu kiwoteni nekinde Jehova. Okwek komakingenok pusakariek chu chebunu. Kole ko kakindeu asikobit koek baornatet ndatatun kolen kole chi mobotech kelechi koroni signature nekikinde sei kergei kapkorosut nemi bitoni ak nomi bitono sikobwotwech kele kisirum agenge. Kinyikakowol eng kaming'inetab kei ak tolosiet koboiboitu biik chekakiyokto. Kolos Jehova Phineas
ak boisiek 10 che kokiyokto koba bitonin. Ndawal lagokab Ruben ak Gad kole konyo balate song'ong'on, kokibwane nyekeyoe luget ketoreti akot alak chemakostoi chekimukomuchi luget kiwete nyo osubotech ngokere ole nikitkani kokitong'et ak kipriang'it nekeboreke kot koek tabu sikoit kityongon chepsengwenik chun nyokokweat panyek kikoek rahisi kasi ngimoche setani kunot ngap kowir setani kurot eng kwenutab boiyot ak chepyoset anan kowir kurot eng kwenutab kaniset kenam iman ak kenam kowonoto kokiwiru ako kiesio Phineas akoesio lagokab Israel akichek chuto Chepgad ak Ruben manam koroato. Ingen ngap kowir setani ndoanit nekende pendo anan ng'onde kimnyet abusat samakiat kolugui ko nebo yabusoksei kwakitechin setani eng neregek kenamin kuyo kiname samakiat kot kengus kelechi kakirtak nyokewirchi un kolen kokwarkwaran ko kakoek too late. Makiyoe kile terikindo makichong'e koryong'ot ko sikomwa terikindo kole makichong'e koryong'ot ko kale chi age tugul nemirmir met nesip kosirtoe nerek ko makitepche ak chichoto amakitepche ak chesarwet chi ne atkan kora kotepche sikororye buch mami serious eng sobenyi ko tuguchuto aeng chekimoche koboisie setani kotech koek ndoanit kotomo awang'u kebeberi ko kamoche akine kiwai sanit komosit ne ng'oyondit nekitach lagokab Ruben ak Gad ak kebebertab Manase ngiweke akoi atebetab betusiek 32 akotestai ko kiiship kosom koret bichu kokaker akwaiyetab soitanindonin masobeitanin bo bitonindonin akoker kot kolechigei oye kararan emoni ako kikalechi Musa ipketeche kapkorosut Kanan bitonin ko kaikai ichek mokornotet ak borotet kosir konekite kapkorosutab Jehova. Ngikere ne Caleb ak Joshua ko kipkotech kole Joshua amoche okono kebeberta nekong'et tai konekite Shilo kole mitei kapkorosutab Jehova sanekite Jehova korwochi ichek chikolacha kimoche bitonin akoyosiechi kokochi Musa. In fact kikoi baadaye kanyakeyai tuguk tugul ipkebargei ngol ipkokararanit ipkepchei koret kole kakimotoshe kenome kakararan oli akine kero chichi shokosore tugun neshokosore tugun atkan kora ko baadaye ilen oucho kakanam sang kanam laini tisa nimbo sang ni kinyakoitonyo olit ake kitakararan ko korot neshisortoe tabu ko kinyakikochi nenywa kowek kunindo kinene ngamwowo ng'oyondit nekibit bororioshechu aeng ak nusu chebo kap Manase ak chuto bo Gad ak Ruben ko chetai chekishekelul eng betusiekab laitoriat Tiglath-Pileser nebo Asuria icheket chekishe koba tai ako kiek luget ne manyor komung bichoto mi bitonin amu kikibwone eng yaityu komakonye chi kotokolong bitonin amu ngewet nekimiu ko kibwone kotiek akobar bitonin kotar kopkotektake icheke kotebe toroch atkan kora ko ngap komi biik chechome kotebe toroch mami kwenutab lumnyet nebo kaniset eng kwenutab kayanet mi tektek robe tektek olinbo toroch ole nekit punik amu moche kotokonekit ng'ony akonekit kanisa mi keldo age kanisa komi age sang ngilen ile komi kipkaa nusu ilen ile komi kanisa nusu ilen ile kolyon ko kero chi atkan kora netebe kwenkwenuni tektek yu kole koroboti tektek akotebe olinbo toroch ko noto neshokonyoru bunyot atkan kora kounoto kilel akichek lagokab Ruben ak Gad kondegei yun nako tuguno ngotebe biik komi biik chekinerekyotin kole ne chu inget ile mi chito age nakot ngishai sarasar tugul ikere in ku ala malaikab Jeiso 12 ko kimi aengu chekibo kwongune cheboto Juda ak Joana ngomasi ak Petero yu ko kimoche kole kepcheiwech ibwotin werik aeng chekibo Salome ko kinyokolechi Jeiso len kesom
tuning bounotengung kotebe wertage utab tai kotebe age katam. Oker Jesu koleji mengen kit nekesom. Ako age tugul ko kole baba neleweni choto. Lakini tos amuch ayai kikombet nekiye. Kolocho okweket chobendi kiwanja ngomuch nyokoleweni baba kokaotar. Ko kioriksa alamala ingne kole kitkani. Akolen chitugul kikalya mosyosom. Komach kong'et tibyang'it eng kwenutab alamalaik icheket. Ko ikere ile kakinerikyotin akot akichek alamalaik eng yu. Kong'ete yoto kotitan Muricho oeng kole makororon bichuchu. Ngaka kole Jesu mananyu kasinata. Lakini kong'ete yoto ko kiking'wereri kele maanyiny bichu. Ko kisyancho kosom Ruben ak Gad ak werikab lagokab Manase. Kong'ete yoto kong'wererat biik kole maanyiny bichu. Eliasha kosar olin psar tum. Nyokokosar tuguk kotomo keng'et ketar kasit. Suweke echeke. Ko kingip ketebe kele kapkotekab korosukul. Kikamwa ane ale maanyiny bichuchu. Ko kitakon matata. Ko chi atkan kora ko ongebe mutyo eng kaniset. Ongebe mutyo eng kapchi. Ongebe mutyo eng kokwet. Meku kipsartum ne atkan kora isimache ngele kele ilen otebwa yo kora pendot anenda ne kang'eti tiondo. Ngikere Joshua ne ko kikipchei tuguk tugul ipkobek. Ako inendet as ne kichaman nebo mbar. Ndakilen kipchei mbaret ko ki Joshua ne kichaman nebo mbar. Lakini kipchechi biik tugul ipkopchechi boryenyi atyo koleji biik aminye kole makekiyane ki nekong'et. Ocheng'wo kityo yo karibu kaptisisiono kaetu boiyot ane sawendi kanisa basa kityo. Kelechi ara kakobek mbaret tugul nekakararanit kolecha achang tajiriat kokono yoto tai komi kanisa. Ano chito nileye ko chito ne kandoindet nebo iman komaship kosartoegei kole okono korok nenyunet sikepchee chun alak. Noto amune kikonyit biik Joshua akoi betutab meenyi. Amu kiyo kandoindet nematinye laskenet amatinye kipkei. Meeku chi nesisartoe ilen amache koek lagokyuk cheindoi. Kitokere kaniset age nekikap komi kapchi che kikebirur Jehova. Lakini ngilen ile koshe kolabat tai chepyose. Tab kochorugei nyokwendi boiyot. Telen ile ko lakwet age nyokosokto ng'etet. Akoi ile kamami chi age nekondoi ing kanisani. Bichuto tugul chu kotai kong'ung'uso biik kole kane bichu kanye koboiwech kapchi. Komache ngap betut age ililan ilaja to kimache ketoret boisiet kinet biik tugul konai. Ako ndai kandoindet onet biik, onet lagok alak, onet neranik, onet tibik, onet ne akokochi chebo korik alak akon koit chi ilechi bas kotosikuno inet kabisa tilechi nam kasit. Mbuchi kekere kele kanye kopunchi kanisa nebo Kabanum nguno ngapitite kanisa kele pa Kabanum kanisana. Ngekwai betut age simakinde wek boyotab kanisa ong'ete kasit ipkoker sataka. Makonu sataka. Ko tabu koroto. Ko nikitakon Kipyang'ing nga kyakolel bichu. Ko kikon tun baadaye koming'ingei. Ko kakoker amune sikomitei sasisiet. Koloye bikyok kikelelen tai ako onyoiwakat akobirinen netenden. Lakini eng ni komakilel. Kokiteche situn mabit toiyet eng kwenutab Israel ak achek. Ara bikyok maunot. Ne nekitoret amache kebe kebeberta nekitore. Kit nekitoret ko kiboiboitu chun alake kole kongoi ngoto kamaolel ako kakiyakilel acheket ishe kikikyok eng kai itororot Jehova kongoi. Biik alak kole hapana ne age nekowuny. Bana lazima komi ki age matin kosindanech eng noto ko lazima komi amune ang ni ko kikaliasho som koret atkinye tai. Oe kole biik angotekecheke angakemwowo kele oye makitinye korot anyo balai song'ong'on komache omwa kit nekomache nini. Lakini kinyoboiboitu chu kole pa Sunday ongekatkei ketoroigei kokeras bichu kole nga katinye muguleldo man nebo boiboiyet neka tupchosiekyok kamakobwone kotinye korot age koboiboitu akichek biikab Ruben koboiboitu bitoni ketoroigei keamis kowekas chu ipkelechi chun anyun osara oweke kap to oi ngosar luget kikebor mami ng'ala kotienon kityo pcheitagei biik koba gaa kenai kele soso mi kalyet emet. Ambuch
kolen aka hapana, mayan kany mi ole u ngotake investigate. Komutai kele kakile kokituiyo kabanum lakat keng'ololi ng'alechu koche. Kele kero ile tokorotech bichu tomo mamakwei nemie koroi kong'et Kipryang'it nekesiregei kot kemwochi lagok kot konam lagokab lagok kongesiche lakwet kele iro makibendi kotab ndarana matin kotupcho. Kilyan koroi kole amune simakibendi Kapsenge kele kakemwa kele ro setani ni Mungu moja makibendi olot. Tun kelen kele kole kilyan ne koroi kelen kele acha akinye. Kai koroi nekiyoptoi kityo akiyoptoi lakini makingen chi kele kitauno ano koroi. Ko kimuchi kiyopto ng'okit nebo chiyos nemakingen ole king'ete. Kale kitun kale kinye eng Russia ko kimitei in taon kitikin kole ko kimi samumut kitikin timdo nekikakinde yo ko kikindo asikarindet yoto tononi asikarindet ak bundukit kong'ete karon akoi saa sita nyokonam ake kotonon akoi koskoleny nyokwo noto koi nebo koskoleny kotonon akoi saa sita nebo kemboi. Aya ngong'et mutai kotonon kong'ete saa sita akoi mutai karon koit asikarik 4 kila matin koroboni matin komine akoi tun kole chito ake ang'e afande ne neiribe eng samumut neptimi kolech mongen kilecho bite beuto as kelejin aratebe ng'o kolech akonin kainetab chemoget ipketebe chemoget kole chemoget acha mongen akine kingekono kobulo kelecho kindo chito agenge uto ko kikonin ng'o koroi kole werto age nekiwo retire haya ara ko ng'o noto ipketebenin ang wewe kolein kingewendi retire ilende sikindo asikarindet yo wei mune kolacha kiaitu akine ngesiro kasi ko kimi boiyot ane nekikome sine mongen lakini kimwa akine kunoto kele kiyoe kuno oya kiwa chit kai kocheng'at acha akinye mami chi neingen hata moja akoi kwai research archives ipkotebi kenyisiek 350 keribe samumut nekilyanati kele kitun kokinyo chebo kingi nekibo Russia Kisarina chepyoso nekikolkol nebo kwong'ut nyokonyo yoto ak nyokong'etin koyat sukulit akokol ketit tun kome ketit komakokany chi komwoch yome ketit ketestai kityo kerib yoto makiwal akoi tun kome keribe samumut kenyisiek 20 yani kiribe tumdo nekikobit ing yoto korot kime ketit ole kinye lakini makany chi komwoch amu korom chepyoso nene kolkol ne kerib kenyisiek 350 korot nekime ketit akotononi asikarindet ko ngap iyapte korot netun nyokolen koteb lagok kole kine koroi kele acha kingesiche kelen kakile makibendi koyoto akotupche wei ne nekishita acha ngotimeche ketoye ibut siro anga kongetupche akekoshindosi lagokab koindo uleche koto makasin kong'em mutai kotakebendi kekwerie boskilit no kichore kobututa boskilit kole kikakimwa kele koseng'eng'in bichu ako akingen baba nenyu nyokomwochi lakwenyi kole motobe akot anek chobe komae kobara kong'et asiche koristo itengekto noto amune ngap kokakikwame soet si chi age tugul nekaun kiy iyonye ile koroito kinye kait matinga ka makosa kityo no makosa nakabab chi tugul ile kimamwa bakanyiny koi kikamwa kabisa ak nebo aeng ko walunet nekararan ko kimisi nerek ingotorete Jehova yeking'olole ara saliochi kemi kanisa tos mi chi netese ng'olyo kotomo konyo nebo arap Tarus toretech anyun nebo arap Tarus kilyochini kemi kaniset conflict yakakobit toiyet ak tiyet eng kaniset Kongoi. Kakoromit kabitu toiyet. Eng iman yekai komamakat komi toiyet, lakini ko ki biik ak tengekto nikobit eng ng'ony komite toiyet eng iman. Kakinetech kakero akobo toiyet nekibit eng lagokab Israel yekingopcheak kakepchei emet. Akakoek agenge kimutu kakomut Joshua kot ko kakonyapan emet. Koba chun kong'asis
koba June Cherongo. Ako kingobit ng'oliot nekimakinai kele kabitunono ng'oliondoni kotoi chomset kot kesirgei amu makinai imanda ole kiu. Kingokaketech kapkorosut kakotech Kimasin, Jordan Kimasin, kotoi chu kole kalya makomi kibagenge kakoistoenegei chu makemi tugul kibagenge. Amengen kole kongotekse chun ak kwae tuguk chekayai kokayai amune. Ko tuguk chebitu eng kaniset, tuguk chebitu eng families. Kou yekakenetech kiboitinik chekakondoi kole bitu misunderstanding eng atkan kora eng ng'alek cheking'olole eng tuguk chebo kapchi ak eng kaniset. Koi kitatuando ano ng'alechu? Ngokakobit ng'alek cheu chotok ko tos kimeto kunotok eng serwetnatet anan tos king'olole kibundoito ano kalyet eng biik. Noton kenetigei eng kwang'wan kasi eng kitabutab Joshua 22 ameche sisomonjigei eng yotok kitabutab Joshua 22 kaitet 30 akoi 34. Ko nguno kimeche kinetkei as kele ngokakobit toiyet makokeregei kapchi, makokeregei biik eng kanisa amu katamset nekabit anan makatamset akot anan amu ng'alek chekangemwaun ko mara maielewan. Mising eng ng'oliot ngokakemwa kimuch kemwaun nguno amuch amwachi Lilian nguno kalechi Lilian ibilechi ano mi kituitosi mutai saa 4 anan ibimwachi ilechi imuch alechin komyan Anum akomi sipitali akomyanat mising. Alechin ibimwaite alechin ibimwachi chi age ng'oliondonoto. Ko ngipkoite chito nebo 10 anan chito nebo 5 kokakowalak ng'oliondonoto imuch kele kokosirto ak kosirto ano. Ako ng'oliot olekawekto amu olekaipto chito age koyapta. Ko ngipkoite chito age komakomaanishani kito nekakamwa anendet. Amu kayokten Lilian ko nekebimwochi ipkomwa koterit ko nepkonyoru ng'oliondonotok ko kakoek kit age. Ko notok nekikoib toiyet mising. Ak katamset, mi biik chetinye katamset kityo neibu chemareret eng atkan kora eng families ak eng kanisa chemameche kashinet amameche kalyet. Keiptoi ano ng'alechu anyun yekabit tugun cheu chutokchu? Iptoi ano kandoik chemi kaniset kit yekabit toiyet? Ko ne neyoe? Iptoi ano kapchi anan ibundoi ano kalyet kapchi yekabit toiyet akobo ng'oliot nemakielewan? Iiptoi ano inye yekabit kiy yekosirgei ak chorweng'ung anan yekosirgei ak lakweng'ung anan yekosirgei ak neotupche? Ng'alek chekinetigei nguno ko chebo keib kalyet ak katuyet eng kanisa ak eng kapchi. Kale ng'alalet kokirindoi wasetabgei. Kimukongen icheket chebo Cherongo kole kakobit toiyet kingoteche kapkorosut. Ak kimukongen kole tos koib ki age tugul nemakimuchi keelewan icheket. Kakokamwa eng yotok tuguk kinyokameche amwawok tuguk ata about 5 kole anan 6 chekimuchi keistoegei anan keib kalyet eng biik. Kale ng'alalet kokirindoi wasetabgei. Yekabit ki anan kobit ki nemaielewan ile kakiibundo ano ko icheng chichotok asobit ong'alal anan ko ii kandoin eng kanisa ikur bichotok cheka involved eng ng'alalenotok atyo ong'alal asonai ole kabunu ano okun akonai tigityot ole kabunu ng'oliondonotok soelewan. Yekabit toiyet komie mising keng'alale kosir inamdegei anan imuite akile amuitoi maamo ki. Ngele kosirgei ak chito akaikas ile acha mameche tang'alalchi chichi ngoistoegei. Kararan ng'alalet. Mie mising eng biikab Jehova konai kole mi yu ng'oliot nekokobit ongekurgei asikobit keng'alale. Akot eng kapchi yekabit ki ong'alale. Ndakikas ipkomwa lainda nebo Ruben amune sikotech kapkorosut ko kimatabitu musmuset anan kimatabitu ng'ala chechang kele nguko komech kotergei chu
makemi kibagenge. Unotok eng korikyok yemami ng'alalet kobitu misunderstanding ak kobit terchinet. Ako mising kobit arift mising eng chi nesise mising kot kosich kole chito kalya. Imuch kosisige, imuch kakas ngoka kapchi, imuch ngoka chepyoset mising chepyosok kosistos. Mamwae kole kakobit ne. Ako kobwat kole imuch konai boiyot kole kanerech amune. Kobit toiyet nekakikue ak keng'alalen. Ndekaking'alale kiyotok ko mara kamuko kiyotok. So eng notok ko kakamwa eng yotok kole ngesoman eng kitabutab Joshua 22 konetech kit nebo kamanut mising isip keng'alale ng'olyo nekabit kosir kenamdege ak ile kimuitoi anan ile ngaistoege bichotok anan iistoege kanisanatak ile ngo kaniset age. Nai ole mitei imanda. Nging'alal inae ole mi imanda. Kale keistoege kit neibwotchini ki. Istoege ki neibwotchini anan itil kityo ile unotok anan iro tuguk chekaakis ile ikere, meikere koai kouni amu ni. Ako kakesich concluden inye kit nekebwotchigei eng muguleldong'ung. Kale ngeistoege kiyotok kotinai ole u imanda. Kingokas lagokab Israel chekimenye cherongo akobo chomset anan tuguk tugul chekinini ko kisich kaimet mising. Masich ichek konai amune. Kale kibagenget nebo iman ko magat muitaet, magat kashinet ak kenai imanda. Ngotko komi kashinet eng kila ko amune simach iistegei eng yotok amainai ile ka amune sikobit ng'olyondoni. Kale cheng inai imanda korok. Nebo somok ko ong'alale kit nekabit korok kot kotomo otil kirwoget. Chang biik chekikemut korkoret ama makinyor imanda. Chang biik chekikobesio amu kakoit chi nyokong'alal akoib chemareret eng katikati nemakiweny keng'alale ng'olyot. Kimeto chito kityo kole mang'alale ng'olyondoni. Chang biik chekikoib chemeche koib wasetabgei, ko chang biik chekikobesio mising, kikobet korik, kikoistoegei alake kanisosiek, kikometo alake leadership anan kikometo ngele kikoistoegei biik chekikakikochi boisiosiek eng kanisa amu kakobit ng'olyot nemakielewan. Ako nebo ang'wan kaleku neiyoni konemgei asikoib kalyet ak katuyet. Matieku ne catalyst neibu inyendet chemareret ako kemeche ieku ne muitoi. Kale lagokab Israel chekimenye cherongo kokimite icheket ko tayari kokoito koret nekikakipchechi icheket asikobit koit kalyet ngotko kimukoksei kounotok. Ko meche keeku che sacrificani mising chekinemugei asikobit kituru ngokabit abesiet keibu kibagenget. Kaming'inetabgei kokonu kibagenget neititaat. Istoi laetab milet nekilochini alak. Amu sinyen yekabit kiy age ak ikose koinyikis inyendet mising nemaimech ing'alale kiyotok. Ang chito nin kowendot ine matinye akot kobwat kole kailoe milet nyikisindo eng muguleldong'ung nemaityagat. Ko kit nekararan ko keng'alale. Kale walunet nebo talasiet koistoi neregek matiny kakitachin eng oret neng'wan mising. Kale ngiwalu mitei sinyen asikobit maat anan sikobit wasetabgei ko kalya. Ko kakitachin inerech mising anan ko kaking'wererin ile ameche aborchi. Ko notok kale walunet nebo kaming'inetabgei koistoi neregek ngesoman eng kitabutab Petero netai. Petero netai 3:9 komwawech notok. Ne nekimwa Paulo eng yotok. Kale nebo let anyun ngataune nebo 8. Kale nebo let anyun koeku tugul chebo kabwatet agenge, cheriregei, chechamdos kou chetupcho, cheng'arng'aregei, cheming'inegei, chemayaktoi yaityo eng yaityo,
anan ko ng'emetab kot eng ng'emetab kot. Ako oegu cheiberurishei amu kikur chok nitok sionam kaberuret. Matkiegu chokto muketut anan eng muketut. Matkiegu neship konerechi mising ako cheng imanda. Nep kobo lo komwae kolen oegu cheboibochin kalyet amu notok koibu kibagenget. Mi biik chechang mising chechome kalyet, che ngoker kole kakosirgei kapchi komeche koib katuyet, che icheket chepchep koib peace anan koib kalyet eng koyotok chekure, ko biik cheu chotok kokure biik asikobit kotuiyo ak keng'alal. Ko ngokaketuiyo sinyene kesich dialogue anan keng'ololso kotokoi kotogu kele nga kit nekokebesio bichu koma kit nekokorom mising, koek kityo amu mabit ng'alalet, koek kityo amu mabit kit nekaelewanin kole imuchokse kwaak kiy. Ko eng kit nekimuchi keboibochi ko ngeboibochi keeku peacemakers, matkeeku biik cheng'ete kotoreti yekabit koshinet anan yemabit koshinet eng kaniset anan kapchi anan eng biik. Kemete kounotok yekiker kounotok lakini ngeboibochi yekabaibaitu biik ak keboibochi kalyet. Ikimkimi Ellen G. White kole nga miten kek ng'onyuni, notok amune sikobitu toiyet, notok amune sikobitu chomset, notok amune sikomite katamset. Kokale nga mite kounotok tengek komatkeib mising eng oret nebo serkwenatet ako eng ng'omnotet. Sikenai kele amune sikobit kiyotok. Kole keistoegei biikab Jehova kirwoket ak kakikchinet nematinye musingi. Nekimuchi kikikchi biik alak amakinai kele unotok. Ko sikobit kalyet kimuch kemwaitaenen tukuk cheng'wonen. Kimuch kele koyai kiy anan kobit kiy nekeker chito kwae tukun chechiket ko ing'et inye akikonkluden ile kayanum kiyotok amu kasasa, kayanum kiyotok amu kerekei mising ko kristianin kosiro, ko sikobit katuyet nekararan. Amu mwae eng kitabutab kimuchi kesoman eng kitabutab tienwokikab kalasunet 133. Ngasoman 133 koitet 1 akoi 3. Kurganatak tugul komwae kole okero mie netya ako kararan netya yemengindos chetupcho eng yamdaet agenge. Kergei ak mwaita nekararan mising nekiile metit, nekirotei akoi tamnetab Aron, nekirotei akoi katitab ngoroikchi. U rotwetab Haman cherong'chingei tulondokab Sion, amu olotok ole king'ate Jehova kaberuret akot sobondab kaikeny. Ko kakekas eng yotok kele mie netya yemengindos chetupcho kibagenge. Akomi kora yemi kitabutab Johana yemwae Jeiso yesae Jeiso Johana 17. Johana 17. Johana 17 koitet 18. Kale kou yekiyokwo anyo ng'ony kou notok ayokte ichek koba ng'ony. Ngomayotok. Mi kisae Jeiso kole asikoek icheket saenyu asikoek agenge icheket. Kou yeki agenge. Ene yotok pasta ng'eti. Yotok? Testai sikemwou Kaitit 20. Okay, Yeah. kaitit 20 akoi 23. Kala amasae akobo chu kityo. Ako asae akobo ichek chetun iyono amu ng'olyondenwa
sikobit koek ichek tugul agenge kou ye imi inye baba eng ane ak ane eng inye, sikobit koteb ichek eng achek, sikobit koyan ng'ony kole kiyokwo, ak akochi ichek torornatet nekikono sikobit koek agenge kou ye ki agenge achek, ane eng ichek ak inye eng ane, sikobit koek ichek cheigesunotkei eng agenge, sikobit konai ng'ony kole kiyokwo ak kichome ichek kou ye ichomo. Noto soetab Jeiso kole keeku achek tugul agenge kou ya agenge inendet ak kwandanyi. Ko ngoberurok Jehova, yekitesetai kikiligei ak ketatuani yekimi ng'ony nemitei misunderstandings chechang amu ng'alalutik, amu ng'elyepta neibu beshet, amu katamset nebitu eng biik alak neboishe setani. Chotok tugul ko mbinu anan missiles cheboishe oindet asikobit koib beshet. Lakini ongeigu chechobotin asikoboishen Jehova, keigu cheibu kalyet ak kesich kashinet ak keigu chetinye maget nekiibu kalyet eng biik alak ak makiibu suryet. Tos mi chi nemeche kotes ng'olyo eng yotok? Kimi emoni kou yo katau amwa kemeng'ishei ak biik, makimeng'ishei ak tiong'ik, biik cheng'alaldos, biik chechomsei, biik chekertoi, chekase ng'al, che ae chakai. Ko bichutok tugul yekimi komakoi kirib kutuswekwak ak kasetab itebenam kiy nekendei temeniet inde ititab chi anan nyiker konyekwak maker. Kere chi kiy age tugul nekaker ak kobwat lekabwatita ak komwa chekamwa. Ko amu makitindoi kimnatet nekiribe kutuswek anan itikab biik, ko ngakobit lelutiet kou yekaimwoiwech, kou likilel, melen kilel lagokab Israel chokaba, lakini kaba bitonin kotindoi makutikwak ak maket nenywa, ak akwachi tupchosiekwak kotoret eng kimasi. Natalen jun oye biikchok yekaobe ongeng'alal amu bitonin omite bitonin lakini ki agenge. Ko yekakobit ng'olyo eng achek tugul angot eng kaniset kesubi ng'alek chakimwa Jeiso kou yekaimwoiwech Evelyn, kameche ates eng kitabutab Mathayo 18 koitenyi ko 15 nakale ango chalwokyin chi neotupche iwe iborchi lelutienyi omi tuwai okwege ngokasin kokaisaru sobondanyi ingolelun chito akenai ile kakomwa kiy kakochamin kabisa. Inge koroi kikure chomset kocham akere eng matatu keny kale chito nemwoun akobo chito age ko mutai komemi komwoe akobo inye. Ko inge ako iman ng'alenatak amu ingong'alalun chito kabisa akomwoun komeche iyebit, yekaiyebit korong'un tugul. Ko ingen ile inye itindoi chorwet nibilen iyai kito nakile Ngereza reported speech. Ko reported speech itindoi chumbik ak bisarik ak ne ak ibite sikuya akemwa ile ngipkoite chito age nebo somok kole kotokomi ano mewe kokwo ak imwoe iman, lakini likikenyoru report kele mioni. Kirongot biik chakimwoe kele makolit eng metit uni kokoyait waiyat nebo metit, erole kokong'alal koribet akole ng'ololdo komakonome ng'alek komie. Kele ne konam iywek, kele checho komeche kwo Mathare ip Kenya. Ako kito kokitoune kele kokochang ng'alek chekokomwa. Angot Paulo eng Bible kokikimwa kele orone kipchang ng'al amu sekele kakong'alal kipchang ng'al kong'ololi ng'alek chenyikisen
akile kakomwa ngal chechang kokale sirutikab Jehova ingolelu notupche kotomo iipchi chito age oba akwege ngakwege akongalal angokoshin kasinit kokaisoru akaituliza muguleldo ngomakasin ilia itesta ngurgana kale imutu chito nebo oeng nebo oria kongongalal koboto chichotok akokoshine ak chito nekemutu akole uye kakesor akakobor kongomakasin imutu chito nebo somok ko chito nebo somok ko kaniset matokokasin matokokas chito age ako matokokas kaniset keliochin chichoto konole sirutikab Jehova ongemanda komelen kamanda nata ko yoikere kanisa koboisie kit nekure discipline ko discipline noto kelen chito oye ongengetin ongerat chichi arawek somok anan kerat arawek 9 ratet nebo kanisa komelen kirotin kenyekendoin bingoinik kakilechin akimoitwe kung kanisa sisanyun akikas tuguk chemwoe kaniset amu ngalek chekoimwa komokororon ngokobit beshet otoretkei kemwochi choto sikere nguno kanisa komite kit nekekure kerkonget kerkonget omwou kele ngitestai ngalechu koboru kole akoi ibut kaniset kekerin kong anga kararan kerotab kong amu kakirib yoitiet matestai konirirkei kwo tai sikeribin matitestai ak koroi itindoi kokenyorchin ui akokekas kele uye iyoe kuni akonyokotebenen chito kole anum akile kokinyorchin yobo paradise yo anan kokinyorchin yumbo paa ing yumbo kitaleun neno kokikerchin ing yo kongekas nekakokerchin ing ile ikose ako imuchi kokobit chito age kokorok netai kotomo ile ngono kitakokiro akomeche ne akoae ne eng yot itau ng'alek chechang chekamukotoret lakini kakimeche ketoretin akai timesop kodia mekas chito kile to kaisorwo ako iman ingenkei kosir chito nemwou koin akang'ololwech sirutikab Jehova kole kiriptoi kanisetab Jehova lekiriptoi sobenyo ko ki biik ak lekiriptoi bororienyo amu ngomakirib kekaskei kemiing'ingei ko kimwachin kole yakakochang'a ng'alek komi tuguk oeng'u iloosen anan let it go iloosen ko iboru ile nyolu ing oritab muguleldong'ung ile oye nyoywakat Jehova ityakake ak isom nyoetab kat kosobe sobondong'ung anan inam ak itou luget ko ngitou luget iegu the loser eng tayun ko inyendet netun inyoru tewernatet ko eng sobet mat kenam ki kotingen iman ile kiyai isom Jehova isom nyoetab kat ak kesoun ityakake kikemwa ngot kotera ing ng'omnotet nebo akilit anan kabwatutik kale ki neingen ako kiyai ako kilechi biik maiyai komi ki newosin kila nekekure guilt nelechinin ingen ile kimwa lembech yani yaketebi kityongon ing meset yobo yamekere television isis komi ki nerwokun kole ingen ile kimwa lembech ko kikinin koroto tatisise koput ui ing borto tatisise kaimyan imyan myondo nebo muguleldo anan korwai korotik ing borto anan kobuto kebeber ing borto mutai kelen kitekekerini ko imyan kolalake ingen ile is kokonam koroik inye kakomong koroik kikamwa yani keteshi ngal ko mutai kakekas moikonye itebi ak biik iwendote kityongon iwendi sanda kityongon maututosi ak chi ikochi kenyalilda akoi tun kobarin koroot ityakake muguleldo kotyakak muguleldo ng'ung isom iyan nyoetab kat isiku ong'alal ak anum oomishe tuwai kobek ng'alechata ityakake ak ibaibaitu kotoldolit borto koe natikere chito ikobaibaitu kokorori mi chito nemaikere kelek kororitos biik kosunduranat kabisa koya kotoretech Jehova. Kongoi mising.
Kameche amwa kora ale ongekuche amu ngap komi sinyen kirindaet nekesinye kirindaet ne matin ko kakelel keblokeni ngot ko kami chi nemeche koapprochenech akobo tuguk chekakeyai anan kesiken peace ko makimuchi keeku che approachable. Ako ngo kakesom nyoetab kat ko ngenyochi kat. Matieku neloe milet iloe simutai ko inerechi ak nin komeng'ole nerechi kale ngometinye nyoetab kat kou chito ne sumu kobwoti kole sikomen nin ake nin. Ako ko inyendet neiumiani zaidi. So ongeku chetinye nyoetab kat ko kinyoiwekab Jehova ko kine achek ko ki biik makinyochi biikab alak. Ongeku. Anget ale kakwo sait pasta nyalile kakesoman abwati ale Mathayo 18 koite 17 kolen yo kolen 15 kole ngocholwoken chi notupche iwechi bong'alal tuwai. Koite 17 kolen ako ngoesyo kokas ichek imwochi kaniset ka chito nebo somok ako ngot koesyo kokas kaniset akine ingoigei kipsokorik eng inye anan tokindetab aisurut. Abwoti ale imuchi ko kiy neimuchi pasta anget ale ielewani ng'alekab psychology ak ne ameche kele amu nguno anyonjin nyekeng'alal ameche kesom nyoetab kat lakini komekoso kakur chito age nyekeng'alal makas kakebe kaniset makas ko ale eng yu koigei kipsokorik ko betut age ameche inetech ile kipsokorik ak chitab aisurut ko neu ne amu sikere ile mitei kikwaso mabek nguno is kokayat metiechi sigengenyu amatiechi neng'ung'et alyochini. Noto ale mi ng'oyondishek konyil oeng. Mi netai ko nakakisar tae ishop kirwokyi ak kikikyi ako kamaking'alale ko koitou iyat iteshi maat kwenik kot kolal maat koek luget neo nemabeku amu len chichin angesar tae ak kirwokwo ak itama ako kimukounot lakini yekai iwechi eng koming'inetab kei ilecho iye kongoi amu ole ikabeta bichondo ikaba akichek eng or nekararan kolen kongoi kionyo otoretech kot ko ineni kokonyor chitugul borotet eng kebebertanyi. Ara mi ng'olyo kityo nekakilen ketebekei kele oye kikwamei soet kilya koitye ng'olyo nekokonech kebotonse kele tos unot taman anan makielewan echeket amu ngot ko mutai wete kapkorosut bitoni ak tun kobit toiyet koamu tupchoshekcho komakimeche sikibetok anan kobit nerekek eng Jehova ak tun kong'etyo biik chekimalel kong'etyo lagokwok anan kong'etech kesui kakilya ng'olyondoni koit kole chun okay ko oret agenge notok ko kemwee kit ne iship kosupchinin maat. Ng'olyot age ne iptuibotoi nebo notok kole chito he ngororoti chito kole ng'okistanyi komokongen ne mele abisat ngosorore ko sauriake ile we mameche ketoyokchi ngosis chitugul ngoinyi wachamegei kichamegei mami ng'ala to konganyun akile sorry inye ko koroata kora ko kergei ak nekamwae pasta amu nin kokesus wamatin koroata akoi ko ni akine kokesus ing orit amune amu ingen kiy nilen angen kiy ne ngwa lakini mamwae ko kora kokaisus ingen chikit singiker ile ranin yasirtoi chito korona kesomoti ole nang ng'ani akikosirto ko kasusin koroata kora amu itinye chito kit lakini reaction ko kergei tuwai olamdoi ning orit ko naketeb lelian ko kaiyai kebeberta tugul nebo ichutu tupcheng'ung ne ingen ile kawechi ak ing'ololchi eng oret nebo koming'inetab kei imut tupchet age
anan ko aeng kakwo kaniset, lakini ngomakas choto tugul ilechini Jehova kaai oret age tugul noe asiamuch aweku tupchoni ak chepkametini ako kakouit, ara atesetai andoi taing'ung ak asochi sing'ololchi muguleldonyi, ngap ko betusiek alak yekakobata kenyisiek ng'isiat kowek chito kole oiyo kongoi kinyo ako kimakwochubot kitomo ang'etin ko sobondanyu kitatinye ng'wonindo ako kwaker ale ka ng'wonindo nekaboisie setani ko kwanendet nemoche kobara, ara kongoi amu kinyo nga kicheng oret age tugul neisoruneno ko kakotiak ak muguleldong'ung inai ile kaai kebeberta age tugul neamuchi kokale sikoek Kipsabarin akoek tokindetab aisurut ko inai ile mako lakwetab Jehova, makokase it Jehova ak makokase tugetab Jehova eng oret age tugul nekechome isorune. Ngotebi kityo ngoni koek a candidate for prayer ak being won over amu sikele tokindetab aisurut ak Kipsabarin ko mako belongani to the company of Israel. Ara sikekusta aja sikebechi uyo kapkaji kurset nelel sikoek lakwetab Jehova, matokoek lakwetab Jehova nemi usikwet tengekto ako kakobut eng kayanet. Boisiet nekong'et ko ketiem kichut kokeny kowekchigei konai Jehova asikoek lakwetab Jehova, ko iyoni inai ile mamoche kotokoi muguleldonyu amu eng oret age tugul ko kang'et nguno kecheng'chi sorunet kesor kou chi tugul netorobit, ko noto amune makoimin amu mako lakwetab Jehova neng'eme kainetab Jehova ako kergei kele kakoistoegei inendet ole mitei network nebo Jehova. Inget ile ngoyait simet amu maname network kotos itui simet ile ne simoning matinye faida, inget ile kakosir ole makomi network. Ngerib tamanab koek betut age kanam network kowek nyole sorry kimatakomi network, lakini kararan simet ko nguno ko cham, lakini nai ile maomi the same frequency amu makoname network, lakini lechi Jehova toret sikoit ole mi network. Ngoketekchini boostait iboisie rabinik kuk indochi booster sang sikonam network ko kowek kouno inai ile matimananyi makoset ngobet network icham, ako ngot komi oret neketorete ke boostait ko sikonam network as otupche ko kakotoretin makong'wan muguleldong'ung amelaskei akine ile kialen atoret manama kopetyo cho akot chito nekakirat ko ngap kopitune makoset eng kaniset ko kakerat chito ko kale sine Paulo ngait tengekto nekakoyait ko kale akot ngoroikchik ak tugukchik ko matawai ing oret age ko makiiti koek tupchet, lakini kiiti koek lakwetab Jehova nemoche sorunet. Ko ngap wakati ingine ko ngap keistoe ng'ololdoi Paulo ko sikostukan muguleldonyi kole wait a minute, tilyandit nekokitinyegei, chorwandit nekokitinyegei, tuguk tugul chekokiyoe ko ngyoker kole ngakoyait kostukan muguleldonyi konai kole kaamande eng the fellowship kowek, lakini keai oret age tugul nebo kiwek kobate makwoe privileges chebo boisionik chekoyoe mi kebeberta nekakeisto, lakini maketimda tuguk tugul ko keai kosikobit kiwek kowekse bichoto, lakini nekakitimda akiaibishan ngap akere komi makoset yekakesir kainetab chito akinye kesoman atarani akemwa tugukchi ak tengekto nekoyaak ne ak ne ko ingake nekabit ing kelelnatet komuchi koil muguleldonyi, lakini komi age ne ngot kebun oret age komuchi kowek chichoto kounotok matkoek roriot nekirorechini anan matkoek nekakilaskei anan matkoek nekakinerikyi, ako ngot keai tuguk tugul eng chomyet koboisie Jehova chomyonoto kowek, ako ndun kolewen komatinye ki netun len kiamande amu kiyoiwo neya, amu kere kole kiyoiwo ortinwek tugul chebo ketoreto, lakini kiangelel anendet amu menotetab muguleldonyu kotun koil muguleldo koweksei. Ortinwek choto aeng chemoche kerib. Kongoi mising. Kaming'inetabkei ak sometab nyoetab kat komaberberyet. Ngap kong'et chito kole makotungjini ano
amu kale mameche basom nyoetab kat. Isom nyoetab kat komaberberiet. Ngap komwa chito kole mat ketuye yu, ngetuye kipsengwet. Otuitosi kipsengwet ano? Ama kole makituitosi ak anum yu, ngetuyenye ano? Kipsengwet, obendi ano? Obendi kipsengwet iman, imuto how? So, onge iku cheming'inegei ak kesom nyoetab kat. Kimite chi nekitun kobit ng'alyo chekeng'alal, kong'alal chi, kobit misunderstanding, but I was so happy. Kiteken 5 years for that person to learn the truth. Lakini kiit betut agenge nekibirwo chichoto simet akolecho kameche asom nyoetab kat. Ikere yukinye ko kikamwowo anum kouni ak kouni. Lakini kiastatanin akakerin akaweny ng'oliondonotok anegei, lakini kianai eng let ale kimukomi kiy nekikiyaiwo nekikelel. Ko kiib chichoto kobwat kole kinegai kole kiatebegei ale kine. Amu kingates akates akaker tuguk tugul ko kibendi kou yekamwochinin, lakini ki baadaye kingotebi it took 5 years, lakini kingonyo ko koshinet nekitinye nguno kikebe level age nekikekoshine. Ko kararan nyoetab kat bikyok. Matkela milet. Kongoi mising. Ak atocho kora eng lesson nebo wikini, nekit ketar wikini nyone. Kinyekenetikei akobo Jehovah nebo iman. Jehovah nebo iman nekiyoni. Ko ngondoiwok Jehovah eng wikini ak yekisoman lesson, ikas lesson ini ko ongecheng tugul kalyet. Kimi ng'ony nebo tengek neibu koindet toiyet, lakini ongecheng kalyet eng nyoetab kat ak kaming'inetab kei. Ngondoiwok Jehovah ko ongesa. Jehovah nesobe koigeny. Kongoi Jehovah nenyo amu kanetet nekakinetegei rani akobo lagokab Israel. Chechotok konech kenai akobo olekimuchi keibunde kalyet yekabit toiyet eng kaniset, eng kapchi, eng tilyandit nekitinye eng choronokchok. Kisomin Jehovah asikobit yekonekonech kalyet, konech asikobit kenai olekiiptoi ng'alekchok yakabit toiyet amu kingen kele sersereni oindet koib toiyet. Ako kiarorwech Jeiso akosa kole some ine asikobit kalyet asikobit keeku agenge. Yetikoimi ng'onyuni Jehovah nenyo kotokousei tengek koibu toiyet eng kaniset, eng olatugul olemi tilyandit nekemuchi ketech. Lakini kisomin Jehovah nenyo asikobit yakut tamirmirieng'ung asikotebi kobotech, asikerib ng'elyebwekchok, asikoek keeku kesich maket nekiibu katuyet akeeku tugul agenge. Amu ki lagokuk Jehovah nenyo. Ki agenge eng Kristo. Ako notok ki sometnyi keeku agenge akoi yenyonune ng'ung'unye Jehovah nenyo. Konech asikobit kibwatin eng atkan kora. Asimakieku chekiletoi chemereret eng olatugul lekibendoti. Konech asikobit eng ng'alalutikchok Jehovah nenyo ko chebo kalyet ak katuyet. Maib wasetabgei. Konech kerikyin mising asikobit kibarte chamyetab Kristo. Yakibe nguni kemong'chi boisionik cheterchin akoi keitu wikit nenyone nyekenetigei akobo imandab Jehovah kesomin kele itebi kobotech. Konech kamung'et eng sobonwekchok ak kalyet amu kisoe chutok tugul eng kainet nebo Jeiso ne Yetindet nyo. Amen.